منگوشتا مچی نشتے مردان نگوشے چپ کھدیا اے کرونا وائرس شہرین جدا من سجلیا کچھ تو انڈیا جینتی چینا دھاندلیا کافر گلکتی لیلا بہدا زیادہ ہیا مسلمانا جھریٹ داتی چو سار تو نارملیا اللہ پاک نے رحمہ ودی نام ذریعہ رب پیرے امتی چکا نظارہ رحمتیا مار مسلمانی سرائے نامے میں کردار کافریا گناہاں بڑھ سوگاروں ڈوہاں لڑتیا میں عمل گوں کافراں یکاں چو نامے مٹھتیا ماں پنچ وقت نماز اشتا ندونی حاضریا یک عید نہ پڑی تھی ترنڈا پیلویا زکاة پیروی دروگے مڈی میں ودیا سیمال کا چتا مڑ روگا حش دیا حراما نستنا برکت گشت مولویا حدیثاں آت کا فتوہ قرآن ثابتیا دروگے ہوٹل لکیں شہراں دردریا تمامی چل تو رش چوس چٹنیا شراگوں رشوتا بیگا ایما گڈ گیا انگریز رواج زڑتے ویس غیر مہذبیا انسانی شکل نیستن رنگ پٹھ دیا سگر رشتو گنجا ریشگل سائتیا وہاجے سود واپار ظاہر ظاہریا ڈیہا ناروا بازیں کنا بے غیرتیا نئے چاچیو نشار چٹا وکیلی دھس گیا زال بھڑوتی مردیں کے عاشق آرگیا حاجی صاحب کاری مردی لوگا چک دیا شیرہ بارگا چک دا منڈ جکی مڑ جکی گلیا منافق بیتگا مردم کنگا منکریا جانا سربرا دراہاں جوزن ثابتیا امت ہنگری سوت کا مرزا اندریا عمل میں بیتگا پٹا خدا ناجائزیا نتیجہ ارکسا دی تک چما پدھریا سیلاب سرسریات کا ملکہ بیڑ دیا رندہ مکڑا آرتا ان کا دھرتی میل دیا ہمر کے موجزہ نئی تنگیرہ ما ودیا سمی تراؤں گلا ہورا رتک زہرنیا جلکانا کتی لانگو فصلا موکتیا نی کرونا وائرس مرضیات کا سجلیا ادا کچھ تو انڈیا جینتی گو ایران اٹلیا چینا بالتی آسے کے آرتی سوت کیا نپوجن ڈاکٹرہ مردوں ایٹو میٹ کیا مسلمان عبرتہ گندے دماغا سوچ دیا اللہ ہی نظام تانگان روا گئے حل دیا ٹی وی چینل رسید نیٹاں چل دیا کرونا وائرس چنائی خدائی ڈمبریا کرونا وائرس درما یا سچیں تو بھیا شو بل گندگیں کارا مخن ظالمیا جک مال کا آگاہ دی سگرا سردریا حراما توبہ کشدہ نندے آجزیا گڑ بیماری ختم بیا گو حکومہ قادریا مسلمان نوش کن جوز سکون زندگیا ادا شو من محمدی دینا رسول پیرویا پنچ وقت نماز فرضیں پڑھتی پیلویا کنثی مال کا سجدہ بے گو بانگہیا مردارا موی نزیک گزی دیرا وریا حلالا لزتے مانے کو وشن شربتیا گڑ سچا ہے دل توبہ قبول بھی یا گھڑیا گڑ مرزا و خدا رکی میں نبی امتیا خان حمدہ جدا دستان جو اندازہ وزیا حالی بسکنا شہرام گھٹا رلی